Dobar dan, poštovani gledaoci. Tačno je 31 godina od odbrane Sarajeva, pokušaja državnog i vojnog udara, napada na predsjedništvo države i kidnapovanja legalno izabranog predsjednika. 31 godinu kasnije neki još uvijek jurišaju na suverenitet ove države i njene institucije. Rat je nastavljen, ali se vodi drugačijim sredstvima. Na izgled sve je u redu. Komšijska ljubav cvjeta, privreda je na vrhuncu, dobri smo partneri, a onda pogledate crne statistike i više nikome ništa nije u redu, osim njima. Počinje Vjesnik, poštovani gledaoci. Ostanite s nama u nastavku. Međunarodni sajam privrede u Mostaru okupio je domaće, regionalne, ali i svjetske zvaničnike. Sajam je kao idealna prilika poslužio za brojne susrete, sastanke i razgovore. Srbijanska premijerka Ana Brnabić sastala se sa Draganom Čovićem i Borjanom Krišto, a pozvala je domaće političare da razmotre ideju stupanja Bosne i Hercegovine u otvoreni Balkan. U Mostaru je i hrvatski premijer Andrej Plenković, koji se u svom obraćanju dotakao i posljednjih odluka Kristijana Šmita. Stava je da su takve hrabre odluke stvorile okvir za napredak Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji. Međunarodni sajam privrede koji se održava u Mostaru okupio je brojne političare iz Bosne i Hercegovine, regiona, ali i svijeta. Sajam je otvorila Galit Peleg, ambasadorica države Izrael za Bosnu i Hercegovinu, a nakon otvaranja prisutnim su se obratili Nermin Nikšić, Borjana Krišto, Mario Kordić, Ana Brnabić, Andrej Plenković te izraelski premijer Benjamin Netanjahu. Nikšić poručuje da zajedničkim snagama moramo kreirati stabilno okruženje, dok Krišto ističe da je ovaj sajam ogledalo našeg poduzetništva. Održavanje ovog sajma i prisustvo uvaženih gostiju je važno tim više što je za uspješno suočavanje sa problemima koji su pred nama potreban predan rad, saradnja svih nas koji smo činitelji domaćeg i regionalnog političkog poretka, te nedvosmislena podrška međunarodne zajednice. Dinamična i plodonosna gospodarska suradnja ključ je ekonomskog rasta i razvoja kako Bosne i Hercegovine, tako i regije. To je posebno bitno u vremenu današnjice u kojem se svijet, a i regija suočava, pa i Bosna i Hercegovina sa raznim krizama, što za posljedicu ima snažne inflatorne pritiske. Ana Brnabić uputila je molbu političarima u Bosni i Hercegovini da razmisle o uključivanju u inicijativu Otvoreni Balkan. Kada pogledate iz ugla Republike Srbije koliko nam je važno tržište Bosne i Hercegovine, možete da pogledate samo da je Bosna i Hercegovina naš drugi izvozni partner. Prvi je Nemačka, drugi je Bosna i Hercegovina. Toliko nam je Bosna i Hercegovina važna. Ja bih želela na kraju samo još jednom da zamolim da sve iz Bosne i Hercegovine da razmisle još jednom o uključivanju u inicijativu Otvoreni Balkan. To nema nikakve veze praktično sa politikom, osim što će svakako smanjiti tenziju. Andrej Plenković se dotaknuo odluka Kristijana Šmita, istakavši da one stvaraju okvir za napredak i dublju integraciju Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju. Naime, za svaki napredak bilo koje zemlje, društva, gospodarstva potrebno je da političke institucije osiguravaju političku stabilnost. Ona je preduvjet svakog razvoja. A ujedno važno je da demokratske institucije budu funkcionalne i reflektiraju volju birača u zemlji. Upravo ovi recentni, veliki, krupni politički koraci koji su se dogodili i formiranjem Vlade Federacije, na čemu vam čestitam, po meni daju jasan signal i gospodarstvu i svim građanima Bosne i Hercegovine, svim konstitutivnim narodima, ali i svim drugima, da je pred Bosnom i Hercegovinom razdoblje intenzivnijeg i bržeg razvoja. Iako se nije pojavio u Mostaru na otvaranju sajma, premijer Izraela Benjamin Netanjahu uputio je video poruku putem koje se zahvalio Čoviću. Hvala mom prijatelju. Obećao si da ćeš u Mostaru ukloniti nazive ulica nazvanih po ratnim zločincima. Obećanje si ispunio. Cijenim tvoj čin koji može poslužiti kao primjer svima u svijetu, poručio je Netanjahu. Iako je ranije bilo najavljeno, Milorad Dodik nije se pojavio na otvaranju Mostarskog sajma. U Dodikovoj delegaciji trebali su biti Staša Košarec, Zoran Tegeltija, Nenad Nešić i Radovan Mišković. Međutim, ni oni se nisu pojavili.
Ranije je objavljeno da će na svečanom ručku nakon otvaranja sajma Dodik sjediti za stolom sa Kristijanom Šmitom. S tim u vezi oglasio se Dodik i potvrdio da je to razlog njegovog odustajanja od dolaska na sajam. Medijima se obratio Konaković sa porukom da mu je žao što nema Dodika da direktno u lice porazgovaraju. Nema Milorada Dodika, ne znam zašto ga nema, bilo bi dobro da je danas tu, bilo bi dobro da počne s tim integrativnim stvarima. U zadnje vrijeme ponovo je poslao neke nepotrebne poruke. Mi smo tu da se dogovaramo, Republika Srpska je entitet u Bosni i Hercegovini, jednako nam je važan kao i federacija, ne dozvoljavamo da neko svojata od mene, niti da neko drugi blokira neke stvari u RS-u i žao mi je što nije bio tu da danas o tome konkretno u lice porazgovaramo. Dodik nije ostao dužan Konakoviću, poručivši mu da se danas moglo vidjeti da je sa Čovićem postigao dogovor oko izbornog zakona. U Briselu nova runda pregovora o normalizaciji odnosa između Srbije i Kosova. Uoči susreta brojna politička prepucavanja već slute da dogovora ponovo neće biti. Osim što je Aleksandar Vučić imao oštru poruku za kosovsku delegaciju, u prepucavanja sa Albinom Kurtijem uključio se i Milorad Dodik. Sastanak u Briselu održava se s ciljem razmatranja primjene Martovskog sporazuma iz Ohrida. Susret dolazi u jeku novih napetosti nakon lokalnih izbora u 4 sjeverne kosovske općine, koje su Srbi bojkotovali. Na sastanku će biti predstavljen nacrt statusa pomenutih općina na sjeveru Kosova, što je ključna tačka pregovora. Uoči susreta oglasio se predsjednik Srbije. Već nekoliko dana, posebno juče i danas, Albin Kurti vodi kampanju protiv Srbije. Brutalno i prljavo. I on i svi njegovi pomagači. Uključili su sve, od Šaipa, Kamberija do Azema Vlasija, svih analitičara, svih političara. Prete Srbiji, podsjećaju na neke stare dane, govore o svojoj borbi za slobodu, zaboravljajući da su se baš Srbi borili za slobodu, ne samo protiv terorista, već i protiv NATO agresora. I kao što on reče, prolivena krv se ne vraća. Prolivena krv za slobodu ne može da se vrati i ne smije da se zaboravi. Imaću to u vidu večeras. Vučić ističe da su vladajuće sile Zapada protiv Srbije, te dodaje da će uprkos svim pritiscima očuvati ljubav prema slobodi. Pred susret u Briselu oglasio se i Kurti, kazavši kako neće dozvoliti da eventualno formiranje zajednice općina ima izvršne ovlasti. Situaciju je uporedio sa postojanjem i djelovanjem manjeg entiteta u Bosni i Hercegovini. Ono što nećemo dopustiti jeste pravo na teritorializaciju i stvaranje bilo čega što bi izgledalo kao RS u Bosni i Hercegovini. Nećemo dopustiti satelitsku paradržavu s destruktivnom suštinom koja bi potkopavala državnost Kosova. Na Kurtijevu izjavu oštro je reagovao predsjednik RS-a Milorad Dodik. Kazao je da bi Kurti trebao da se bavi međunarodnim obavezama koje mora da ispuni, a ne RS-om koji, kako on tvrdi, nije za poređenje, već za uvažavanje kao političko-pravne činjenice. Upravo ta RS neće dozvoliti da Bosna i Hercegovina ikada prihvati da je normalno oteti tuđu zemlju i na silu proglasiti paradržavu kakvo je Kosovo danas. To je suština Kurtijeve ogorčenosti RS-om. Kurti je tokom nedavne posjete spomeniku nestalima ispred Skupštine Kosova rekao da se nada da će se na sastanku pričati o temi nestalih lica, dok je Vučić poručio da nema očekivanja od sastanka, te naglasio da ništa ne bi potpisao s Kurtijem jer bi to značilo priznanje Kosova. U nastavku Vjesnika slijedi pregled i ostalih aktuelnih vijesti iz Bosne i Hercegovine, regije i svijeta. Uoči sjednice Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, Almir Bečarević apelovao da se ne odobrava istočna interkonekcija. Trebaju nam drugi pravci snabdijevanja. Za Bosnu i Hercegovinu je dovoljan zvornik i postojeći gasovod, poručio Bečarević. Ivo Komšić kazao da SDA i njihovi radikali otkrivaju svoju pravu političku strategiju koja se ne razlikuje od prošle HDZ-ove, dodavši da će SDA i DF nastaviti sa radikalizacijom. Povodom 3. maja Međunarodnog dana slobode medija, ambasador Njemačke u Bosni i Hercegovini Thomas Fischen kazao da Njemačka u RS-u sa zabrinutošću prati ograničavanje slobode izražavanja i slobode medija, te apelovao na Narodnu skupštinu RS-a da ne kriminalizira klevetu.
Tokom radničkih protesta 1. maja u Francuskoj, gdje su demonstranti ponovo iskazali nezadovoljstvo protiv penzione reforme, uhapšena 291 osoba te povrijeđeno 108 policajaca. Ministrica financija SAD-a Janet Yellen upozorila da bi SAD mogle ostati bez gotovine do 1. juna, ukoliko Kongres ne uspije podići ili suspendirati gornju granicu duga. Joe Biden sazvao sastanak lidera Kongresa o ovom pitanju. U izraelskom napadu na sirijski aerodrom u Alepu ubijen vojnik, dok je 7 osoba ranjeno, uključujući 2 civila. Savjetnik Zelenskog Mihajlo Podoljak kazao da je ruska vojska promijenila taktiku raketnih napada na Ukrajinu, gađajući civilne objekte, te da ovim nastoji izazvati reakcije u Ukrajini kako se oružane snage Ukrajine ne bi pripremale za kontraofanzivu, već odmah krenule u napad. Sergej Šojgu kazao da Rusija nanosi teške udarce Ukrajini na bojnom polju, te da se ruske snage ne bore samo protiv Ukrajine, nego i protiv vojne pomoći Zapada. Dodao i da će uspjeh ruskih snaga ovisiti o pravovremenoj obnovi oružja. ...31 godina od odbrane Sarajeva navršava se danas. Tog ključnog datuma JNA je spriječena da zauzme zgradu predsjedništva, a njihovi tenkovi i oklopni transporteri zaustavljeni su uz nadljudske napore hrabrih branioca Sarajeva i Bosne i Hercegovine. Na ovaj dan najprije je počela pucnjava, granatiranje grada. Zatim je uslijedilo zarobljavanje Alije Izetbegovića u kasarni u Lukavici, a pregovori o njegovom razmjenjivanju bili su dio živog televizijskog prijenosa. Taj je snimak obišao gotovo čitav svijet. I taj i brojni drugi snimci razaranja Sarajeva i Bosne i Hercegovine. 31 godinu poslije želi nas uvjeriti da je sve što ćete vidjeti u narednih nekoliko minuta laž. Ali mi znamo, vidimo istinu. Uprkos i u inat svemu dobro večer. Sve što smo vijekovima stvarali i čuvali, danas u naletu divljaštva i primitivizma nestaje. Čuli ste i vidjeli šta se dešava sa Sarajevom i Bosnom i Hercegovinom. Pucaju na nas našim oružjem. Jake detonacije iz svih artiljerijskih oružja odjekuju centrom grada Sarajeva. Mnogo je uništenih stanova i zgrada. Izdvajamo zgradu u kojoj se nalazi apoteka kod katedrale, Muslimanski teološki fakultet, obdanište u ulici Svetozara Markovića, školu u Logavinoj. Izgorjela je škola na Hridu ili tačnije u Popovom Gaju. Dok ovo javljam, bombe padaju po Mejtašu gdje gori više objekata. Evo upravo kolege iz režije javljaju da je direktno pogođen naš TV predajnik HUM ovdje u Sarajevu. Hari, jesi čitav? Evo, sada je pala na granata, kad možda 30 metara od nas. Dobro večer, predsjedniče, da li se čujemo? A ko je to? Hadži Fejzović. Senad, jel? Da, uživo smo u programu, gospodine predsjedniče. Da, samo pazite nešto. Ja treba da razgovaram s nekim iz predsjedništva tamo da vidim, da nađemo nekoga ko bi mogao govoriti o obustavu vatre. Dobro, gospodine predsjedniče. Vojska je spremna da obustavi vatru. Vojska? Da. Da li ste razgovarali s nekim od njih? I kaže da je obustavila vatru. A vojska kaže da je obustavila vatru? Da. Ona kaže da je naredila obustavu vatre, da treba neko iz predsjedništva, trebam nekoga tamo da vidim da zovu ove iz TO-a, da narede i oni obustavu vatre. Vojska tvrdi da želi da se izvuče prema Lukavici. Imamo na liniji Ganića, Ejupa Ganića, člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Samo sačekajte, budite samo strpljivi da vas spojimo. Da li te čujemo, gospodine Ganiću? Čujemo se. Alija, saslušaj jednu stvar. Zašto ti ne dođeš u predsjedništvo? Zašto što mi ne daju da dođem? O čemu se radi? Pa ne može to tako, samo trenutak. Alo, to je istina, zato što sam ovdje prisilno doveden u Lukavici. Ja vas samo molim da objasnite kakav je vaš položaj u Lukavici. Ja sam ovdje praktički zarobljenik. Vojska nemilosrdno bombarduje Sarajevo, napada ga, još uvijek ga napada. Predsjedniče, saslušaj me, Stjepan Kljujić govori. Da. Prvi preduvjet koji moraš postaviti Đurđevcu je da prekinu paljbu na grad. Naravno. Drugi preduvjet, da te dovedu u grad, prekid vatre s naše strane je već uspostavljen i omogućit ćemo vojsci povratak cestom i putem kojim je došla.
Preduvjet za to je da tebe dovedu u predsjedništvo. A prije toga moraju prekinuti sve paljbe koje i ovim trenucima odjekuju. Ja sam prekinuo svaku vatru. Pa prekinite vatru više. Svega toga. Pa imate 3 tačke dogovora. Vi da prekinete vatru, da Teo prekine vatru i da pustite gospodina predsjednika Izetbegovića. Ja sam prekinuo nego drugi sada tuku. Nije istina, generale, evo ovog momenta. Dok vi govorite o tome, granatama se gađa centar Sarajeva. Evo ispred same zgrade predsjedništva. Evo čujete detonacije. Evo ide još jedna. Zgrada predsjedništva. Evo još jedna. Skenderija gori. U večerašnjem Vjesniku toliko, poštovani gledalci. Ostanite uz program Face, a svakako preporuka da sve najnovije vijesti nastavite pratiti na našem portalu face.ba. Hvala vam na pažnji i doviđenja.